ya neru no nyama sado boava wesinu na kede na enima ma ya lelewe ma neru ni aula no heruma beni Jesus Christ no wo isa ebene wa we ebomu he no Genesis onwe we a uvi we na ya so vie kesu gi o kai well no nyama na ka me Abraham again otuange lot na isien ane ona we ba mu godukun ta mu nu ge we no dukun ye peken we ye na go bera nu we go bi you go da o nu we go di eke we ga mi otonu ye na wa mi we otono kwokwa wa no ni me no saro ba amu nu we iya be mo ni we no ibe le we de ya se de me de me ga ye ibi we je ye be ipe ka no to na se tin ka iya ma de do wa ye be ipe ka no to no re opin ohun eze ino nya ma no fian gbe won na ise ehun ni madonna o iwe nu we tao mu gbera na ye na tao mu gbera na ye na o ina ka ma we ke na ye na pa awa aye ki an de mede uwe tao mu we do be de de na ma egbe o sei uwe tao mu we agbono salogba yi o time o to uwe tao mu we edokpagbe ebenu wa we no town mu gbera na ye na ugbenso na ye na eri ugbenso na ye na be eri gere eri ma ho don eri se o ga ye be yo town mu gbera na ye na Abraham musaba gugun we no town mu gbera na ye ke gare ibiero Tunda otio na te lot. No rie pa bo wa ri ari isie bo no salo ba wo do ari. Okay ile se a. O ile se a yan na ga gai. Ina ikionge ana ikion pa. Otio na te ya o ko e ile le kian. No tio na isi ani. Otio ni gba mano oye gbigawe. Abraham ke ke no wa o ki gwa lo ma no ya o ko. O salo bana kama we e giafie mafia we tata obugbera na ye na we be ni mayara gbona ugbenso na ye na ga e no lowo ugbenso na ye na ga e no wegbe ugbenso na ye na ga e no moyo ugbenso na ye na ga na mana wa ropa ugbenso na ye na ga e ma so na bizu gbova ugbenso na ye na ga e igo de rekpo ugbenso na ye na ga amegbe ke dame na ya wu ahagbin dame ugbenso na ye na ga adari okwo na ye na ga ama ebie na ye na ga ama emi ruki na ya ri ba na ye na ga egbe masa so mo egbe masa oga egbe masa si ye na ye na e ufo magun na ye na e ufo magun ma no kia bo da wo sa lo bwa ya mi we na ye na ayo ni magbon he we ta o mu gbera na ye na lu sa lo bwa ka be Abraham na ge ta o mu gbera be ne na ye fu da be na ye na ri agbon ya fo we ga ta o mu gbera ni ye na fu ta o mu gbera e bo no lega we ma no lega we eba na to yo eba na tiafia ma eba na gwe eba na yemi logova eba na ka o dare gbe aseti tuwe eba na ka re o yo gbe aseti yin eba na ka we ebe na bun gbe aseti tie eba na ka we o kan fin u ba e wa u ma e se we meti we me mi ropa wegi tawo mu gbera ge na ye na kunda ege na ye na enekere no ba ya ta ege no yede oba aka ma we ekenu ye na
Lo ufumagbo ukama we ohogi no. E ba na ufumagbo. E de no ba egbe o se uda wo konkon se e na gbera. Ebe no wa wi no tawo mu gbera e na ye na. You salu bata me Abraham. Wega he even no salu bata me Abraham. Uwe ye yagbe wewe. O salu bata no Abraham gwa ona ngele mwese. O be guwa gwa o ga be mwese. We tawo mu iwu na rie na o. E kiurie na o. Ugbo rie na o. E ya ye kanyan etin wa fue. O wa pa odi. Oye gedegbe ba we. Ihunu yere we salba we no tan mu gbera funda oda o so di yeke. Obi oguwe na gbomo. Sikoda o kere uwa ribo dao. Uwa oribo dao. Ganerum. No nyama sadobua. Uwe se yarion rie ni ma. We ni matan mu gbera ke na ye na. Funda oda o konkonse odi yeke. Funda edanoma egbo se la ho wo matan mu ma witum ri ma mu gewe la ho dun heru wa nu we ni man magwalo ya fe no di no de be di Jesus Christi no nyama is